Okay, laki yan man. Mama. Mantap. So, memang. Gan mantap yang memang itu. Padawan segera yang musab sanggi ansau mau yang kap padawan pakai perjalanan kap padawan sama kubur real kubur ramawa yang kap padawan paceng sakaratan kaipanikan ang sama drive food Mwomwohdiso kau no ye narmarti melel to kasa wala pan kubran kasawa wan kia drive papakan kedua wan ki sobetian pengelapakan ye Nalai, Sonankan. Show Sonan. Opening week. One baron kan. Senator, former Senator Ernest. Director Yamata, Director to be approved. Wow, and one foreign. Actual work. Atal non liot ikan nami itu. Bilwau negi wan baron Shawati, ha? Shawati wan baron Wilson. Somatau tamo Somatau anu. Son bata kapram. Orang sansal mabong-bongot sama kubur sansal pong ilas las nawewe ki sangon kat panatua dramat mapit kautak nagia bongbongot Webel sansal mabong-bongot Ui silu
Kepinle silu. Ye pinikan supplement to kasa sobetikan ulusokan sirisokan o supplement Kepinle essential me kabesen uncle betul senior pastor me puekiu aden puekiu umporeu me uyata Kepinle wan umporo sang magil amen umporo patrodala pot kita supplement non-market things Papa Solomon amen umporo mimi makin o ye me irai chanson ka o ye sapo action ka action ka mai ban ka boya o ite mela bon irai me nan so kan ba aha sapo om ka we anyway sang betul ke senior pastor menan Kepinle human period you umpor you o men pengelap masani puak you pui puak mai gurma ke what's you say learn patrowat Israel nan all melelin pengelapan one baron yaden one baron and show my guy father-in-law Kishio Baba Pagarail Israel Patrotito o honeta im sarawinoa Hermiol melel kaya payment yeah payment anyway Ari Emmanuel melelo kusoyata Kepinle yu kusoyayang wambaron late wambaron Herman Henry Ara I kosokosi ka pukala o lelma umbon ay sese yambon ni gonbe atane puakyu a Milton Sakarayas dia eminani uperemo a wurkita ata puakyu mo Ari ni shodugo ira Padrola tutu ni river Noah, banyak lelah ni pilap. Dari alialu kola alialu ayi mo nano pirso, ayi builder dene. Tayo puak yu. Ibana matan ke puak, okay? Ibar bil product. Tama kubur and sansal and kejal Kepinle. Suatu kuat o sabul makan lapa-lapakan te Israel sobetin pengelapkan sumpirin nagaunop pan feiti klok riau kaisa klimau muring sawa o one parent children we are here Kasanti of the Israel State Police and Karedo the Apalioto Kopa. Sang airport Uinandong Janbat Sarawian Kepinle. Wewe penamiayan nanpungan Mosap o senior pastor. My senior pastor in Kepinle the Henry and Pukofi the Apali Kauta. Rime Sansale. Inay sang airport, inanto Janbat Sarawian Kepinle who Kauta can viewing the memorial or whatever, you name it. Pwede engkak sa namawang
Kembakapan nanabas, kembakapan Dr. Johnson kan, kembakapan Mwomwohdiso Baronensi, kembakapan Kepinle. Pergi yet magasamwan. Kedal kat donbe. Main donbe kin masak. Patro to ba kubu. Karma kobaw ba ninanto. Nantren ba? Ame malaw kanta. Kembakapan isingakan may patawan ta. Surban ta. Awewa? Aniye kuburet lar me pan. Kutako ba ninala nantren ba sarawi? Ay kamelele me. Lapalan toka. Pue viral pan. Tungalan ke sotre masak. Sotre per. Ari, yei tuan kuburban. Ong nikaon. Murin kautuk en nantren ba sarawi. Paluaruban protong nantren bas. Mandaran sarawi. Kepinle kautak kawasan nantren bas sarawi. Kepinle kautak. Kowa kautak kowa. Protido kautak. Niat. Serdiban yaw. Serdiban yaw balikat. Niliman. Tokas. Kumalakan na siya. Parawan. Iman UCCB imsak siya kaya dyan UCCB. Mormon imsarawi kasil. Kapulong alak. Mwomwohdiso school. Awit tila. Kirawan tali mo school. Mwomwohdiso school amiyal. Ay wasa. Nag-tiban mo yaw.